Ni pediang sengopa ya pibaro ki para lo ki para jor sa sisen sya ki sawayom. Haga nego video nya pe ya kalenti ya jo uba arden mila basayomoj haga kam sanyima sima. Uba arden ulas dang ya kajing ya kun election jo u haus nam arhajar lai nanong krem konstituensi kum u independence kandidat. Bar ulayo kalai spa sau paun reubot bar wan haga kerdan gabasan. Haga tegas nem uba lambor malingyang ula job anong krem konstituensi takabayo arajar kendai spa arafu kendai bot kasin kaba uba arden uyakun ya ka election MLA nanong krem konstituensi kadai haus nam arajar pra pada deus nam uba arden ula job naka tiket jong ka UDP takaba penlim ya uba lambor malengyang uba yakun naka kenam dan news pa kan nyobon hau neus nam uba arden ulayo sawajar praspa sau husan bon chua ka election jong usnam arajar kalai kaladon ka jingyaki phalo hapo ka UDP hakabya day berkat tiket baka UDP ka ai sa Dr. Raman kasi na raja bala konstituensi hakaba uba arden ulayeng persya ban ai tiket sa Dr. kasi namar umday ureulum kat kum uba arden ka UDP ka badai ka seng reulum kadai ban ai tiket tang syakir reulum penban nakaliang kino yalam ba UDP haga tega por kim sngap ya uba arden bat ki ay ya katiket sya doktor kasi kabara penlong sendon ya uba arden ban mino naka party UDP haden bala mino naka UDP uba arden ula penyaso syaka HS PDP bat ula yakun ya ka election house nam arajar khalai naka tiket joka HS PDP bat ula jom uba arden ula jobru haka MDC election nanong krem konstituensi haus nam arajar khatsau bat ka HS PDP kalayo nyausit ka UDP kalayo nreusin kaknam kalayo sausit hakaba lengba ka jing kersian jong ka UDP bat ka khnam ula la ban thau ya ka isi haki HADC bat ula long UCM ka ki HADC nakabenta nreu benai haden baka UDP kam ay jing kersian syu ya u nakadaw ba ulale marway palat yaki kam kijam kaisi palayalam da uba arden kalak lemno tang reu benai hau benai bakadway usnam arajar khasan uba arden rengkat ban reungut ki waypat ki MDC ki babat lang ya kasuki MLA kila resign no nakakam MDC haden ba Dr. Mukur ula ponra naka any ka ba omsya ban batlang ya kasuki MLA bat MDC hakajuk kapor patang uba pensingan marway ula yeng yale ya katay ka anyo Dr. Mukul bat ula job ro haden gajing kalan no ima ij hopping stone lengdo haka arpon rew dari ubanay bakandayus nam arajar khatsan uba arden ula syajit kumu presiden ka HS PDP haka kan rew dari ubanay bisipaus nam arajar khatsan haka general executive committee jong ka HS PDP ka election sa kayeng dorbar tauan ka jela haus nam arajar khatpra kalong ka basyong sidba namar uba arden kumu presiden ka HS PDP ulaya telok bat ka UDP haka syatri ka Regional Democratic Alliance RDA haka badon ki konstituensi kiba ki ya kersan lang ya ujo u kandidin bat donro ki konstituensi kiba ki ya kun persya hapdeng kitay ki ar party penban kategas nem kabas neubok bah ya uba arden haba yala deru ula syarem nanong krem konstituensi takabasya penlim dah nyau paun reubot uba lambol malingyang berka parti HS PDP kala job tang arsin haden ka eleksyon uba arden ula resign no nakakam presiden jong ka HS PDP nakadaw pa umla ban telakam yala ki jong ki MLA ki bala job naka HS PDP bat baki lej ban yat lang haka sorkar balalam kamada ka NPP kabadan langru ka BJP haden ka jing rem ya ka eleksyon uba arden ula jajar naka kampaj ba haka baulat treno daka kamla jong daka bari masih kemdud ulami sipor ban yalap ya ka election MDC nakabenta ka kongres haus nam arajar kat kendai bat ulami ru sipor ban thau ya ka kanhon ya dala kari chua ban jia kan lockdown haus nam arajar arfuway uba arden lembat kiri rangba kumi Dr. Ricky Eje Singkon kila thau ya ka Voice of the People Party bat aka election sa ka yeng dorbar thau anya haus nam arajar arfulai uba arden ula job yang
kumu MLA na nongkrem konstituensi na kabapelim ya uba lambor malingyang da sawajar sispa prapun nyobon pat ka parti VVP kala job saungut ki MLA usnem arajar arfusau uday usnem uba penlengo ya baro haba i Dr. Ricky AJ Zingkon iba yakun ya ka election MP Persya ya ki kertong kum ya uba Vincent H. Pala ubala job laisin kenti bat ya Dr. Mesel amparin lengdo bat kiway ilala ban penlim adu lailak nyaw paway hajar kandai spa si paubot ya uba Pala uba wan haka kerdan baar i Dr. Ricky jongka VVP ilayo hadu sanlak nyaw paway hajar nyaw paw prabot haka election MP arajar arpusau haka election MDC siya HADC bat JHADC hausnem arajar arpusan ka VPP sa sisin hapo ka jingyalam uba Arden Miller basayaw mo kumu presiden kala penlengo biang ya gipadba hakaba kala job kanyaw si haki HADC bat prasid haji HADC ka VPP kakalalong kaliyang Persya ka baklan haji HADC bat kala taw ya ka isi haki HADC kalantiya uba Arden kampat kut tangkat ni hakasan partai haba menta uladon sa kajing pos new baka parti jong u kanya lam ya kasurkar house nem arajar arpupra hakaba ukermen baka VVP kan job palal live housin nang ne nakasi bat jantia hills kalanti kadang jingai ngin ya pek lakatay kajing pos new uba Arden kan ulong ni M namar panjob live away la ni live arsin naka live hon reusit kamday ka kam kabasuk henrei kabala pat banlong nadaki pajba ki ay jing kersian teli telan kumbala jia haka MP election house nem arajar arpusau hakaba ka VVP kala job live ar teli ki constituency naki live hon reu teli ki constituency